Il-ġurnalisti Taljani għadhom qed isussu wara l-Ministru Anton Refolo kif l-aħħar ġimgħat marru jistaqsu lill-istess Ministru dwar proprjetà fil-qala Għawdex illi allegatament fis-snin 80 kien qiegħed maħrub fiha l-Capo dei Capital Mafia Totorina. Mal-ġurnal Times of Malta Anton Refolo sostna li din hija biss biċċa sensazzjonaliżmu min-naħa tat-Taljani u li m'għandux x'jaqsam xejn ma' din l-imsemmija proprjetà. Il-ġurnal Taljan La Stampa rrapporta kif ġurnalisti minn Rai avviċinaw lill-Ministru Refolo waqt li kien qiegħed iħodd pittura minn trakk u qalilhom li d-dar xtra 25 sena ilu. Ġie rapportat li meta l-Ministru staqsoh minn min xtara d-dar qalilhom biex ma jindaħlux u sussekwentament ħarab bil-karozza. Lit-Times qalilhom li l-proprjetà xtra fl-2002 minn avukat filwaqt li insista li ma kellux idea li din il-proprjetà kellha xi rabta ma' Totorina. Fis-snin 80 Refolo kien elett fil-Parlament għall-ewwel darba fl-elezzjoni ġenerali tal-1987 huwa proprju mill-qala. U laqstant il-Ministru sa minn dejjem kellu preżenza qawwija fir-raħal. Naf il-waqt li minħabba l-kampanja elettorali wieħed isiba ferm diffiċli li ma kellux idea min kien qiegħed jirresjedi fir-raħal f'dak il-perjodu. Il-ġurnalist u preżentatur tal-programm fuq Rai 3 Lo Stato delle Cose Massimo Giletti bat messaġġ permezz ta' filmat lil Anton Refolo jistaqsih jekk jaf xi ħaġa brabta marina u din il-proprjetà. I am Massimo Giletti, I'm a journalist, I work for Italian television, Rai TV. I would like to send a message to Mr. Refolo, Minister Anton Refolo. Are you sure, Minister, that you don't have a property house in Gozo Island? Are you sure, Minister, that you don't know anything about Totorina, Italian boss of mafia? I'm not sure. But I'm waiting for you. Sissa jidher li l-Ministru ma weġibx lill-ġurnalisti investigattivi Taljani bl-programm istenni x-xandar it-tnejn wara d-9 ta' filgħaxija.